umuroyo onenere iga kesairo egati abarayi bali b'emyaka emeke bagusiga iga abantu balio okorora obwata ogosemeria ase seng'encho ekindu kyabo n'enchera bagokola ebinto n'enchera bakogenda nanesawa mmoja kuongera kebutanche ngana tete mangana lakini baminto ndio tuteba wani kani kanisa kule kwa sababu nataka boyo kila nino montole ngomo kwa una abako na bonyu poka na ga abandi bakugenda musikuwarra mugaso musikuwarra ikutuko kanga no tebale ninga no monto mokora lakini no monto straight forward no monto uronge nenda bamura baminto bansirire moma itaba uzibu na lero mwarra matukaya. And Pastor, I hope you don't mind interviewing. Na arwani abantu baminto na ndini kwani ngenteke so boera matukaje na arwani ngurwani bune ngitiro sana ngento ngurwani byoka nelinga kuwolinde chikole cyo president chibeza chiko sombuwele kusiga iga abantu bawaka mchibeza kelingaki na tebyo abantu bande gata tenga meeting ibere yaitire onye dora boli wewe gase serikali umbatara wikera bangu likero mundo batikabati yani njoya tokwe memwe para seto baka baka kabia banene babonge ngichukwe toka yazi atumutiko tara na matiani bandu batenga nstoka ichibeza ngoma itano chubu chikura oto kwa chibeza sise no mosara kum chumbe miaka eta ngicho tike matiani muntike mundo mino ojago tara ne kole yo ana nira bo muntu morongo bantu ito bande ga na ndito kwa ndese ke usia na ndito pastor na wata toa tabalemu kile ngelo kitendo na njeso mwane kama kweli wakati gari I am prepared to go busio. There is nothing left. Yeah. Kile ngelo kitendo mundara chiko mbebiga enjele baka na kuomboka na nza moma nyete atogenda busio tuchwata na bantu bagusimba wata nekana no defense na investment yao kali wata na bagusiga ne bikini bagwate mbiko gandando binde bolo tunya okara abana kunyagani chingere ocha no watema wata na bantu baito elinda bantu baito zo bamachara abandi bagenda uchi abandi bagenda uchigari otoburukani abantu baito mwachege tubune apana ukano na barayi abandi baito bana bosenzera na bandaba muchiro sawo chiro tuma bantu chiso bachikora abantu babo dire bana botuma abana barusia abandi bale tshweza ucha and so on kwa nilenge ndekyo Senator Okomo Mogenya kwa bali mo korora chimuli iri advertisement iti bale chicha tangazo mwaite karo ndenga ki nganga to bwana kwa serikali njengo kumi gendo kidogo bwati no ine kilomita ya buyera mpe kako wete serikali kwa na to erelwe no uru ketangete ga gotu awete steni ikonge baye uzi ya mwegere sigisi yende bagara yani baguzi baramne nzobono mbako ya koli nare ebintu na biebi tokoboya. This is what we are asking. Ekara bala yaba koli ndebyo ama yaba temu na mwaka inkobi na kwa mwetwes netwes chikuruwa nchibire nekekera amajo gata nektari bon nekekera bana baito balisi kubata ko ende school na kore ni ministry education owe guys we will guys nero ekokora bantu ora twale no navigate I can do it have a straightforward kubeko mwanafunzi school azoe yaba murauzi yaba iseke is almost clear for what you don't even need that degree egento geto basinya yani abantu basinyire keregento obo ibikuoka na bamunite babuza kolenze abantu mo ndo mutato yane ngitika biri abuna bo ndo mande ngo abayi yani ngo abayi yo ujuta ko bana bo mundo okole wo mweba abayi biba abantu bali tira sisi ntepi utale ko no nenge ndeka abantu banyamira ga teri ngito kimoro cha serikali yao banyamira teri ekemo yini ndio mmayi hapa wana abana bo bantu manderi no boy osa kabisa abantu osa mondo ile serikali yao kole miremo nechibeza na kiregendo bakana omboka na ma babo kwani ni kubita bwendre osomba abantu kwabekera ingo bayichibeza nechibeza ejiji ko biche serikali na kole ni mu minister wa serikali abantu baminto nyegeni utopula chibeza chisaine tokolendra abana baito capitation nyegende ketwa parte kibaki ya free primary education
Olu wakaja tokagenda free day secondary education. Tualo tomacho as a school capitation. Aba na ibanya nina mura ndebe. Kuna gwete ministry education. Ndebe school nyamira yara even 1 million in infrastructure, even one. Tuwa tuwa wetu kwa nyambariga ikirisironga tombe krongo kora ucheme mutombe. Na ajeto 63 million. Kwa ajabu kedo ndoria waiseke. Maroki school yebo ya ino nene dunia yebo one. Kaichila sijaga. Kitile sikosa kurwa. Echechi kuriwa. Dudwara ngeruga kama ndo ito wagenda baka chiko buna machara. Dama munabande. Bama ni kugenda uchimata. Baile tibeso. Aba kusiba midora moto tobe nje kabiri. Tote ne lebo komu. Ayakini na watu baka tabanga wani kakienero yitu yakiri. Mumuroyo onenera iga kesairo. Egatia para ibalibe miaka mekeba kusiga iga. Abantu balio okorro bwato osemeria se sengi chimbu chabo ne njaba ko lebinto ne njaba ko genda ne sawa mo ko ngira ko butanche ngana tete mangana lakini ba minto dio to tewo wani kani kanisa kule usawa no tari boy kira no montore no mokoa una wako na ko ni poka na ga bande ba ko genda musko warra mo gaso musko warra ibutuko kanga no tewo ninga no monto mokora lakini no monto straightforward no monto uronge nenda bamura ba minto banzire moma itaba uzibu na lero mu abara matukaya and pastor I hope you don't mind intervegete na arwani abantu ba minto na ndini kwa nini mpeke so boera matukaya dire na arwani bunkurwani bune ngitiro sana igendo kurwani byoka nelinga ko linde chikole cyo president chibeza chiko sombwele usiga iga abantu bawaka ntibeza keringaki na tebyo abantu bande gata tinga meeting ibere yaitire onye dora boli wewe gase serikali yo matara wikera bangu likero mundo batikabatiani njoya tokwe memwe para seto baka baka kabia banene babonge ngichuko eto kayazi atumutiko tara na matiani bandu batenga nsoko ichibeza ngoma itano chubu chikura oto kwa chibeza sise no mosara kum chumbe miaka itano ngicho tike matiani montike mundo mino ojago tarane na kole yo ana ndio abo muntu morongo bantu baito bande gaiga na ndito kwandire sike usia na ndito pasta mna wata toa atabalemu kile ngeo kitendo na ngezo mwane kama kweli okati gari I am prepared to go busio there is nothing left yeah kile ngeo kitendo montara chiko ndebiga enjele baka na kuomboka nanza momanyete atogenda busitu chubata nabantu bagusimba wata nekana no defense na investment yao kale wata naba usiga ne bitini babate ndiko gandano pinde mo tunya okara awana kunyangani chingere ocha no watema wata na nabantu baito elinda bantu baito zo bamachara abandi bagenda uchi abandi bagenda uchigaje otoburukani abantu baito mwachege tubune apana ukano na bara yabanda banda baito bana bosenzera nabanda mu chiro sawo chiro tuma bantu so bachikora amabantu babo dire bana botuma abana barusia abandi bale tibesa ucha and so on kwa nilege ndekyo Senator Okomo Mogenya kwa bali mo korora chimuli iri advertisement iti bale ticha tangazo maite karo ndenga ki nganga to bana to ya serikali njengo kumi gendo kidogo gati no ine kilomita ya buyera mpe kako wete serikali to ala to tore erelwe no uru ketangete ga gotu abegete steni ikonge baye uzi ya mwegere sigisi ye ngabo gara yani ba uzi bara mneti nzogono baba ya koli nare ebintu na biebi to kuboya this is what we are asking ekara bala ya bakoli ndebyo ama ya temu na mwaka tinkobi na kwa mwetwes netwes chikuruwa nchibire nekekara majo gata nektari bon nekekara bana waito balisi kubata ko ende school na kale ni ministry education always guys we working guys nero ekokora bantu ora twale no nibige I can do it have a straightforward kubeko mwana funzi school waze yaba murauzi yaba iseke is almost clear ko work you don't even need that degree egento gesto basinya yani abantu basinywe keregento oboyi kuoka na kwa mnyite bakosa kolenze abantu mwe mtumo tayo nenge njika bili abuna bo ndo mande ngamo bwa abayi
yani no wa bai yo uchuta ko ba no bo mundo okore wo ba abai ba ko bantu ba ni tira si ni tepi otale ko no ni ngente ka abantu ba ni ra ga teri ngeto tumoro je serikali ba bara ni ra te ekemo kiri kiri mma yo hapa wana abana bo bantu mo nderi no boy osa kabisa abantu osa mo ile serikali okore ndirimo nechibeza na kire gento bakana omboka na ma babo kwani ni kubita kwendre osomba abantu kwabekera ingo bayitweza nechibeza ejiji ko biche serikali na kole ni mu minister wa serikali abantu ba mindo nyegeni utobwa chibeza chisaine tokole ndira abana bayito capitation nyegende ketwa kwarte kibaki ya chagete free primary education oru akaje to agenda free day secondary education twalo to majweza to school capitation abana ibanye ni na murande kuna gwete ministry education ndege school nyamira ngara even 1 million in infrastructure even one chwa kwa wetu kwa nyambaliga ikirsironga tombe krongo kora ucheme mutombe na ajeto 63 million kwa ajaba ke don doria waiseke morki school yebo ya ino ile million yebo one kaichila siage kete sikosa korwa ejeji koliyewa dudwara ngeruwa abantu beto baganda bakachiko bura machara dama mulabande bamanye kugenda utumata bayire tibezo aba kusiba mindura moto eto benje kabiri totenere bokomu ayagiri na bali baba tabanga wani ngakienero yitu yake dagra muranga jogora nyi utaya tubange tena bandi kana do chama tena abantu bali bandi tole ya kini baswa obasimba tena abantu bali bandi tubange na orwe serikali lakini baromba bache mambi igo pole ase family okurara kumongina lakini mono nje bwatsi bali bandi bakwana ngambia mona ase family sokore ndo mongina ende seme mu akore kyara twenzi ndo bwatsi botabuza no mongina arwarete buya mona ase me mu akore yokore ndo mongina era gento kene ne bibiri batotabi ora akore kingincho obwa kolenda abayibuli bawo kuno uchika abana batoki bona nabwo kutobana ari kumanyanga bayibuli go bakolendwa ele bawo tuangu bosa eka bayibuli bakolendwa yera na tokolenda wande kalwala wake bayibuli na bato lende to nyemba tato lende te kanga utoro otole una tole abayibuli bato lende na balo tusiona ikitari bawo tusibi bawo to para kerigento lakini moneke ewe kenenda bayibuli baito bato ete otoira senya sai no otoira se kanisa mna tole kigara gana obotamero bole kabere nakera abana ba mitona barabundi yamono asene tababere gotwensi ipi onye bali bandi to abana ba serikali batali ga PS unyango o PS Susan Muchache solista General Keno Geto bali bandi bonsu bali nge serikali matukali nakatwala usumano cheka na bakawa ne babongeri na bande onera bagaruka tukwa ne rinda kwa na bandi batwatu wese toko yenderusi yona chaga singe chama skania yu akotewa pole sokora kumongina akogenderia kwa radio ina nayo riria bene gaiganka batewa ngambia muno sana akwakera mbia muno chachi soko omuntu muya ende so wikaba abantu bamino wange lakini gore ayo ali simete settlement chachi no mu abatonale onyemi dana no mu abatonala matukaya yombala chako likuwa ngake inde tosa mbibi tumoro moro lakini chachi yoro koli nyomba ni tirani anali gai chingokana uchigoto cha krusi urubago ngenje kabiri so mono sana na ende chachi onacha sengencho maambia itukoli gima oigwe mbana kabiri chikora dagra muranga jokora nyi